Mohon Allah Ta'ala Benalamatan Rasulullah Ta'ala saja api ketamanan apa nama apa nah ini sampai tamu yang sangka yang mana juga dia tak nama tahu ada si sampai ayaw sekalian umalakan mo yung pagdulo. Isabi po na naman tanong ko mga utala na inirapit tanong yan sa kaya naman na Jumat Arabs. Amiyasim ba tanong mo? Niyanak na mga mga tama inisampay sa diyan kaya naman na Jumat at tiyali ko na nila. Kung nangirap ko, uli nagpileran sa mga tao, mabsuk sa ikumakawa ng Allah. Kasi pa nila nung suwa naman nila na nagkatawa. Man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danqa, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati 'ama. Qala rabbi lima hashartani 'ama, wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, wa kadhalika al-yawma tunsa. Sumamatao wa man a'rada an dhikri satawa tiada guna yang sultan dan beraman fa inna lahu ma'ishatan dhanqa namata nati Allah Ta'ala apakah begitu namin nadiyan sa apalintau dan amasih baik wa nahsyuru yawmal qiyamati 'ama aya inat mano ni kurwale napawit Allah Ta'ala siku kadri saan manamoni suka kelipun ulang sahabat paksa, ibu nak kuada, tatama si kukulit po sa napagagawa na amano siya sa kaya dunia, nakalipon sa kanan abad ng paksa, para napawin ng Allah Ta'ala yung buha tao, pamana tiyari ko ganyan, sutat Allah Ta'ala, mana sulang Allah Ta'ala sa iyong katatago yan sa kaya dunia, as kanya na mawala. Dunia, ibang isi niya po mo. Qala ya Rabbi lima hashartani 'ama. Ay kadana ko, ay kadana na iro mo pawitasan kaya kali mo nasakan na ko kailan. Wa qad kuntu basira asana rasakan. Nasukan na tamo sa dunia na po kailan. Ibu ma kadalika qala kadalika atat ayatuna fanasitaha. Isimba mo Allah Ta'ala. Nalagi nila natin sugya pangatan mga ayat tadi, nabiakasan yang kalibatan ka, wakadhalika al-yawma tunsa, alagin na lang saan mga iba-iba. Maulit mo Allah Ta'ala. Isa mapipikiran ang ganakan kamu sampai itu ako saya. Kung gagawin mo inibera mo Allah, ang iyang kaibigan mo. Nabiyan kayo mama Nabitaro umamu nama asyurul la ilaha illallah. Mga syarat ko di katiru ako la ilaha illallah. Di kanu-kanu na uri ang kanu ang tanong na upang makadal ang tanong nama kapanagunta man ang tanong aan daw na yan ikanyan upang begitu ano sa akin. Sebenarnya itu mau nama ambil nara ketanu semua mana ukap pegelu yang umama syai abad ukap pakalui ukap deru atau hidina sudah Allah agiana natiana la ilaha illallah la khairul kalimat lagiana ini yang abdiya bi'abdu Abu Bakar lebih akadru Abu Suslan akadru nasutau adinian di puni-puni adinian di terus la ilaha illallah na ali akibat tadi Allah Ta'ala di atas suka bakal lebih tinggal mau di kadru la ilaha illallah na tentu na dia namanya akapakal lebihnya dan sudi kadru la ilaha illallah
illallah nasuanya napakanda yang aku tahu adito ko la ilaha illallah sang ke dunia na sampurna sama. Lakin atiyan wala tingin pangulama na yajibu ala al-muslim an ya'lama anna la ilaha illallah la tuqbalu mimman qaliha. Wala tingin pangulama na wajib tingin ko muslim ambak kenalian amataan ada aturan inun takus Allah Ta'ala na dia punya keterima sudi tidak la ilaha illallah kemudian uni bisa dosi kumasuhnya. Gitu. Ayat mana niya? Na yang kaya surut la ilaha illallah na amay ka mapapapasa na nada aladaw alita ni katero la ilaha illallah. Ayat ini adalah paling pada umat manusia. Aditero la ilaha illallah nabito na inya suqabnaru la ilaha illallah. Awu suqabnaru la ilaha illallah afar. Wa kullu muslimin lamun tinggal umat muslim nakata maniran Allahu lamun bentuk untuk tinasih Allah Ta'ala untuk galabat at-ta'a aibukala si Allah Ta'ala na la tuqbalu na didmu berpikir ketarima imun tadi bisa masuk. Ay mananya lalu agad apa mengubah na ayaw mo ang Allah Ta'ala na minggulan na susunod. So, labi natin umauna ng sambayan. Sambayan na, kung gano'n mo kaso sambayan, maunod. Unod ka puma ka inisuya. Na ayaw mo ang kakwenta ni mga sambayan na minggu na ng kasusunod sambayan. Minggu na. Nakatahan na sumasunod sambayan. Isa pag-ibaratan ng mga orang na lagi kan kinagyan niya utol na ayaw po akong tumingkaw ng maalunso para sunod niya. Uwing na isa mo, imaalong mabulag sa kada na sunod niya, ito ba kayo utol? Ito na sunod ang atubod niya, ang agutol niya na maalong kami lupa para pulo siya. Ano ba tingnan ka sa isa? Undo na naman. Na lagi na nanusap yang natin terima Allah Ta'ala apia pun kia umpisa na benar kasi kung dengan dikasubaya na amay tidak terima Allah Ta'ala uling kami okay sini bumaba masuk lagi mana itu ada play haji adiga belum lah semua suruhnya ini mula Rasulullah terima Allah Dinterimaan Allah Ta'ala sekian penayang adika taman saling kami mulakan susuruh penayang. Bersama mana aku nah Hasanul Basri rahimahullah amata na sekalian jadinya diterung. Amata na dia na semua manusia. Na dia na diterung naman qala la ilaha illallah dapat dia. Dia betul. Uga dia tahu persibuhan. Siapa ini Hasanul Basri na ayat dia diterung na suatu yang semua manusia. Na dia na diterung na satau aterun yang la ilaha illallah termasuk usul. Faqala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha dakhala al-jannah. Wala tigil Hasan al-Basri nasatawa tigil at turun yang la ilaha illallah
Naguras amatu naimen sukabna la ilaha illallah agus sukabna la ilaha illallah apalibat nagina di kapaso dia sipos. Kapaso dia sipos. Ya isa luar. Nabinda ko yakin ya Hasan al-Basri. Sehingga tahu sakat mama na belum karumannya. Sa isang buto, kada na ngairan, si ubalik di karumannya, at igumas na lolo sa iyo. Hey, pagaliwati, anto na tingin nini parang meron. Tatigan po ito sa katamama at tingin na ayanin para dua kanatiyan imanto na bisag si anakan ada aduan apsipan inun tapos mo kasi kusog umiyak kapit ulot sa ulo. Uli na niya kapit ulo. Ada ini semua ini asal lu bahasa nanti namanya kapit biaran ibaran. Umay natin Hasan al-Basri na seko la ilaha illallah susunod niya. Uling katiyan tunay susunod la ilaha illallah Allah tuqbalu dito di mana kayo mo. Ada sa katawa ba? Ini istri yang Wahab. Dia na dito Wahab. Ini saya Wahab na ini saya bumak sa katawa ba? Dia na bani ayaw mo si adige no suga na sula ilaha illallah. Dito sa atong makuan. Ayat dia na bunsi usurna na sula ilaha illallah. Tatingo, wala natingin na ba ni suhunsi na anawangin ba niya? Ginawa. Natingin na pakaparati ka asuhunsi na upama ka makukulit ng suhungi ba niya ang mahalaga. Natingin mo. Napakaparati ka maku asuhunsi at kasasubuan sa sati ka ng iban na mahalaga. Natingin mo. Natingin ang lagi na una ilaha illallah at nasunod yan na isa kung imakurang sa uli na amay na mapapasok ka na lang pinto sa natulay ilaha illallah na hindi mapapasok. Doon po na esurot na ilaha illallah. Kaya paganay asurot la ilaha illallah ang kailangan na maanutan. Maadan sa ikupusundan kakagyan sampu bisa sangkot. So kader ni Allah Ta'ala menita tiwa ulay lahat. Paganay mo, anayin. Kana, kenal ka sa Allah. Kenal ka sa masipag mo. Kenal ka sa kapag mo. Kenal ka sa ma'ana la ilaha illallah wa ana pakataba. Agyan ka na al-inna munafiyan lil jahl. Miyapa ka na iyan sa kainuran ni siya. Ipat ka na siya. Ayaw na murag yan na hinggang anain. Nagkalang agita tigita. La ilaha illallah na ayaw la ilaha na ayaw na niya. Na andabi. Biya kada pa. Sugyan ruang ka mo la ilaha illallah. La ilaha na biya kada pa sulang mulawan. Biya kada pa pupuso ka sulang mulawan. Napsimba na sa nagugulong na. La ilaha. La ilaha. Nandito na ako, lagi anak. Illallah na tiyatap kasi kung gusto ka ayaw mo asiba na sumawda. Nakatulong mo tayo. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sa kamu, isimbanan. Kaus kamu berlian. La na'budu ghairaka
Ya, kesimpulan asal kota udah pun dia bisa melakukan juga asal kota. Ayat kata Rasulullah SAW nabiyan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini ilangan ayat dia di Rasulullah SAW nakalain inu apabila sa imo waluma na paliwan o muslim mama ang muslim ano kakanya so kapaganan sa imo mama na agama na rul kakuto kawiso ito na bumpia kasan kaya dunia kasapro na sa alwan ako man ma wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala sa dati Rasulullah sa tao ang matay asukanian na katawan yan ang mataan ada Tuhan inun tapos mo kautala pasok mo kautala sa gila na hadis abu itu ayat dia perlu yang syarat dia itu yung Rasulullah syarat na ada itu anak saya ikan po syarat ang kailangan ang babae na naalay ko lang doon pa kaya makasunod naman atawag naman ay kagosa kailangan amalan mo pusuman mo siya ay ikadua syarat la ilaha illallah akadami mo ngomong dalam kudito ni katawan al-yakin atuma ginanayang yakin yang terdekat yang pada depan sumpah sesama. Ada orang yang pertanyaan lagi yang putra, bukan ini pabila tahu si musuh. Sama tu nak malu kasih ibu yang paman tu. Bapak yang tinggal nama sotao adidero kula ilaha illallah am tumtumang kesumusu yang satat tipu katulong. Maalo lagi orang itu tidak. Urut ini. Allah Taala suatu mula masuyaki lagi na natiyan imaman nak taruh atau kalau tahu kamu kumplito yang kata Allah Ta'ala innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yeroy panong Allah sang ayat na ada atuman. Madana di Allah Taala ayat itu amemagaya. Na susira ng piara tenan Allah Taala awususuyan. Thumma lam yartabu uriyan ada siram pangulangan. Yaman alin ang ada pupus dari kita atau dari sesama. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Na ini panahon tamanilan. Sumangat tamukinan aus sumangina sikula Allah Taala ulaika humus shadiqun nasina pada di Allah Taala ini wala. Yaitu Rasulullah SAW dia betul Abi Hurairah. Kita waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah bisyaks alaman ada Tuhan ilmu Rasulullah Allah Taala wa anni Rasulullah bisyaks alaman nawat anasakan anni Rasulullah Rasulullah. Nah sudah atau adimu Rasulullah arituna yang semua Ta'ala apa perhatian yang hadian karena
So la ilaha illallah, abus la ilaha illallah, mama na paparati ang yanan na nagyan na dua. Nada ang di sesempurna kasasaka di Rasulullah na inom tanas kalian ang kasud mo na Rasul. Yan ay hadis. Nabi dari Rasulullah suruh na anya yung katutuman. Bila ka na ginawa o ba na sakala tutuman dan nasulari na ano. Mahubay niya oras. Ano mo dito tingin hanggang gabi. Ikaw Rasul, ang kailangan ang mga dinutang al-ikhlas. Yung alilig na pagpili mo siya. Al-ikhlas. Tira na patug halus. Tulus ikhlas. Ibukit nila ng masawan na patug halus. Muna biyan lesyen. Kaya pakalayan so pakalakutuhan niya kapakalayan. Yeah. Kaya kalilito pa man ang tabir. Tabir po mga ulama at mga yan na yung mga na arayaan at hindi yung kaiwasan. Kaiwasan. Ito na yung matulong mo. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah. Sebenarnya Allah Taala ya Muhammad ibu fi Amerika. Undi na ibu bila ka Amerika. Ini lah misi punya unan abang Nabi. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Naupan aku tu mana dia bertanding suamanuka. Wala takunan min al-khasirin dia bertanding sama. Tahu kan? Ada kita. Ada yang melakukan yang mau Ustaz. Sosial kalau aku sirano dua, sempol akbar, sempol asgar. Ada mana? Ialah telur, sempol akbar, sempol asgar, sempol kafir. Wadang nangana dua, sempol kafir. Maksudnya apa para? Nawamina sempol kafir al-riya. Sekreto apa namun apa ini? Ya kata Rasulullah natigina yusalli rajulan fa yuzayyinu salatu liura an-nas. Yana. Bisampai nabi Rasulullah susah atau apa? Tapi dia pian susah bayarnya. Kan mana yang mga tawas kanya na mapesa sampai ada nabiya. Ya batal dia udah sampai. Pero banyak apa? Orang dia pemangnya usah ditahu. Jadi nak itu pun apa kalian? Dikira ada di rumah setan. Kenapa dia pengaratan? Baju dilawa yang dia kasih mana? Ya kata saya. Itu kira dia punya anak dia pasti tak ada video nanti coba kamu. Kenapa gitu bang? Owen, ina untuk seperti kakaknya pada sosial media tak pernah kemakan semua pakai dia. Awak tu pakai di sana. Kalau nak satu, you buat niaga apa? Tadi itu sama orang sama orang ini ada kekuatan kena. Buat siapa makan dia drama semua pakai dia. Dia kan pilih keluaran. Dia nak pilih dosa. Dia nak pilih dosa kalau dia kaya lihat tabi pembimbingan dan ingin awal saya perlu mengalami sabun, mengalami atau mengalami mempasang kalian di sini. Tapi dia ingin nak kapal ikhlas.
Ati ko mo naman naging mabubuloy ang kapultang sa argo ulo ka. Api ang tunong agad ka. Naupun mapapasok ikhlas. Api ang tunong agad ka asim mga mga naupun madas o ikhlas na dyan ang Panginoon sa kayo. Yun. Dua, hindi na talo susuro akadari mo ako. Simple. Gosok, hindi na talo. Maganero na pagdalaman kaso sambayan. Ang mama na anya ko na hali sa tanita. Dito mama na bisus at almot inong tabuso mo. Ikadua na anya ko na utalo alisun na tinabis ng mga sa kanya. Ina. Isa po at tingin mo na mag-iman na magsanda. Idarima mo. So mga ito, magpapasang kapangilin na magpapasinan sa luwa na mori. Nasusin ang mga, kalimutin ang sumama, na ba na sumalmukiran, na ayaw sumakiran mo mga, siya kanusong po mga ito, piyangilin. Adik ko na lagi, ipaw na. Mas kanyan mo pa. Makanya antay penerima pemahaman. Bos kami yang mana mga ustadyo. Antay pakalimutan kampus neraka jahanam bos kami. Ayat yang pakat sunur kampus surga ayat terima muamal karena suami Allah. Ayat terima Allah Taala dan suami Allah yang berfikir. Kita akan tinggal untuk mapagalitan ng mata ini. Meron si karo mga pinakapuloy ako siya. Uwi na ito ba na ito mong garo sa siringan yung kapuloy. Ano ni gando? Malam ka na si karo mga na itabaw na sa siringan yung karasya. Ako na, ano ko pinag dyan? Ay nagpinag ako. Ay nagpinag pati kaawakan. Awak lagi, harum apa tak dia beli papa kita lagi tahu. Awak, buat kami dulu. Ini nak. Terus kalau mau tara, apa pasal kami dulu matang ini nih, si kasut ikman. Bawa kamu sabalah sebelum nanti dunia kabalah. Ini kan, dia dah minta mana, ayu kau kapan? Hadis dari Rasulullah dia ayam mana umat tahu beruntung yang susah katakan dia nasutau bidarwi an la ilaha illallah khalisatan min qalbi asyhadu an-nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi. Ayah mana apa untuk umat tahu selalu menamori pusaka Nabi Rasulullah. Nasutau abidru yang la ilaha illallah atubahadu sibu muslim. Terus sibu muslim. Jawaban yang dipikir kita sangat. Susah kalau udah kalian hadis Rasulullah. Nah yang saya sempat Rasulullah langsung tahu aslinya ketika dia mulai dari mana nanti dua ikhlas sibu muslim. Kailangan orang kelebihan atau gitu di luar. Ini ada pada kenapa ada bedakan tadi pada mereka pada betul dan sobikan. No. Kapan? Asrul la ilaha illallah kailangan apalagi kita kawanin kamadan susurul la ilaha illallah atiku ulama ada apakah ini ada ada cerita. Kapan asin api mata muna api yang katil itu itu akan mata dia bakal esok apa alih tadi
Dia yang nakapangkot dari dewasa. Usur la ilaha illallah tasawwuf dewasa itu. Ana bawa itu. Babaru yang dibawa masudin dan la ilaha illallah dan itu apa dengan kusuya. Adi mo nama asil na swat tigil sumata tabu umuso dari itu di Babiru. Itu di Babiru. Nah, itu biasa nabi ada pada kalau tahu itu kalau bila ada umuso. Ini ini. Nah, yang dibawa nama asil apa di kusuya la ilaha illallah dan sumata tabu umuso dan itu di dalam Babiru. Na supernero nila na YouTube ni mana dan pula posto ya. Nah, dia kata pula yang itu adalah asisi kumuskan. Na baru sesama tak terima anak. Itu mengkejar ada lagi. Itu mau tanah sisa orang. Tiga na إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Jadi Allah Ta'ala mana sahaja ayatnya si mata. Kiranya Umar kata Allah Ta'ala, ya Muhammad semua munafik qalu nashhadu innaka la rasulullah adiran diteruna ya Muhammad mata anas kami na paparati anami amata anas kana pitu subo Allah Ta'ala. Sana ina pitu paling Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Rasulullah Ta'ala nakatawan yang mata nasna natit wasuya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Rasulullah Ta'ala nasasaksiannya amata nasma munafik natit wasuya. Ini terus. Ini Emang atau Rasulullah tiga na daan tiga asakataw daan asakataw apa perhatian yang amat taat ada Tuhan inuntabu sallallahu ta'ala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lagu ta'ala Muhammad na'urib Allah ta'ala usubiyan saliman fi qalbihi saliman min qalbi illa harramullah ala nar. Dan dia tahu saat tahu tahu asal saksi ada nama anda Tuhan inun tabus Allah lagu mata Rasulullah Muhammad na'urib Allah ausubiyan aditu siko usubiyan na inun tanah nyaram sekalian Allah ta'ala. Emang Nabi Rasulullah SAW yang hadisnya asli. Apa? Akhirnya dalam kata Nabi yang pakai ia suka terus tadi kabur. Ikan lima. Awalnya nasuruh la ilaha illallah al-mahabbah. Wabaya Allah. Wabaya Rasulullah. Wabaya Allah. Raisa. Sisir Rasulullah Allah. Sisir Rasulullah Rasulullah. Sisir Rasulullah siapa Allah. Iwan ini dari apa? Atau apa ada nama itu semua? Ia ada itu akhirwan. Mana Kristus kita akhir sekadar dari mengumpul. Sakan ayah abang saya tahu.
Anabas alim juga tahu lagi nanti. Ino to sudi ko siya nakina usikum wa nafsi. Dito ko ma pangusya na ano usikum bino ko sa para. Ano lama? Ay kadere so lagi sudi mo siya punya na pasa ino ni. Basta maulang dia nagsiko manila sana gina bersama dia ingin apa nak mundur linting labo kita nanti ketikir agak pakai pada istri saya mga pedang tabokan okay kenapa sih akhirnya buat yang banget di bahasa Buddha. Nakana sa kato sahaba radhiyallahu anhu asibu kata tabi sa Madina nabiya kay sa alwa nabi kuhuray sa itamor na sulun so kaputukan niya si utang niya nabiya niya suliki pananaw Allahu Akbar nandan niya maluluwa niya mau masak dia pun tua pakai satu kita udah mana dulu dia boleh gitu. Obat masih tekan masih kena dia lalu mungkin kita ada. Obat mana dia buat yang dengan bawa na ayar kami akan cakat tidur asal kita dah tahu. Nah semua sahabat ada. Ini tadi. Allahu Akbar malas Allahu Taala na masmala adiknya ada dulu. Ini nggak berguna kamu ke abdul kaisan kaya dunia. Wena semua maupun nama pakali nak sebo binawa abdul pula dekat dunia sambol dasar aku. Ya tidak berbayar. Namanya pakadaian sukawun. Ibu pun pada tawa, tapi dia dengan semua nama, tapi dia kata susu Allah, kami yang pun, dia pun. Nasumah habbatulillah, kami yang pakai kedayan, sumama, nakamu sekulang walau subhanallah, kaya menisapiu nasulang walau bebaya, sekulang subhanallah. Kemudian nanti ngomong ulama sultau asusupang yang sulai mana di mana pun. Kemudian semangat tahu apa mana dia dalam sakap kematan. Kata tahu udah ulama. Ayat Allah Taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nanti dia. Perhatian mga tao. As-sultan adi mambaal sa salakaw wallahu ta'ala abaraka. Ano na? Yuhibbunahum ka hubbillah. Ayaw magpapagubaya sa lagi murang tumilan si Allah. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Rasulito niya malakiyanan. May tatama ng sukulay na po. Al-Isra. Sisi kayo mahabba ada Amerika adalah pada pun keadilan yang urus sekali ini yang bukan keadilan. Ekan al-kabu al-tahimah yang mana nak terima nabi yang pakada ia sudi terima. Jika ada orang Allah tidak terima. Nabi kata semua nagapur rahim. Wah itu pur. Ayo dah kalau mau apa tadi. Gapur rahim semua. Lore menisan ya soalnya. Bagi itu orang malam susah kayak dunia atau pakaian atau lagi mau apa lagi kan? Berjuang lima apa? Semua mana di bawah kayu sapu ada busuk.
Nato na yung ka, indulong ko mga pagaring ka, sige kumumur ka, baka pangagi daw. Hindi ako rin pangagi ka sa kumurang na natin. Abi ang biyak-biyak na rumi. Ako bito mo, anak yan mo lang siya, biyak-biyak na. Ano ako? Inani ka? Terima ka. Biar pa kada iyan, sudikat tali pa ako ng wala-wala. Ano man na natin ito? Ito po Allah Ta'ala, ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Orang yang tadi Allah Ta'ala, nasyubut nabi semua suburi harus sunnah malatnya. Selagi di hati Allah Ta'ala, akan benar kami, akan sebentar kami sikap yang malatnya. Al-Awun. Siapa memang apa proses akhir dari memang kami ayat yang kami pun angin ayat apa sih bola apa sih bola anak apa sih bola kami apa kada yang si su kita pas si bola pasiun kasih bola pasiun tak ulang buat tak bilang bola. Kenapa sumpah semua nak sumber Allah ayat kata Allah Taala wa man yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi Allah Taala tahu isedif putawanian aginawan sib Allah Taala wa huwa muhsin masnanian abiyya bi Allah Taala faqad istamsaka bil urwatil wuthqa nasabna bi Allah Taala agia pertanyaan sekali Allah. Qul hada